12 নভেম্বর 2024 রুট ব্লক অংখা সিম্বুয়া তাইলখনপাড়া দুইটা পাড়া মিলুই অরণ borokni naharmung hingke borokni para lama swnamjakya abono hapangma mukolok khurna bagui nukmani angkhe labar bwtui thung phaimasi tabuk oro kwchai matangkha nogo sogui 2 ঘন্টা কানাইখা 11:40 সফিবনি tabuk 2টা রস কানাইখা nok sanai naidi আসলে ইয়াংস অদসনি করবো সিমিয়া যত জাগানো সিমি রংনি হিংকে লামা হামিয়া दैक्रो ama hamang nungnai uskang sali satnum sikangse mutrai paran borok yang pobin paran borok kasumani ojao tini hani hai engkiuka তারা 500 টাকা দিলে 500 টাকা দিলে এক মাসের রিচার্জ করবো এক মাস আজকে থেকে রিচার্জ আজকে থেকে 30 দিন দেখতে পারবো এরপর থেকে আবার প্রত্যেক মাসে রিচার্জ করব তিনি এসডিএম তিনি যতটুকু সম্ভব जों आबानो खनायनाय आबानि তিনি যতটুকু खनायनाय आबानि डिपार्टमेन्ट हो खनायनाय आबा थाया जों तिनियो पिडब्लिउडि नो खनायनाय नांखे जों आरो लग ब्रिनाय नांखे जों लग ब्रिनाय aro kuno chini ba pande important kroi office on sike abo office no pula chalu kiye kuno chini ba ye abon dorkar mangya ni rizono jong abono lok khemani bike do jong kinyo 1 hour 2 hour thoya even 6 hours jong kinyo nai soye tonga kinyo waiting che tonga chini permanent solution ba pandawo jong jong nai soye tonga officially jong phaito ye kintu kawo sukhaye jong mabo kuno asas kuno commitment kuno agreement jong kinyo khamaya ko hoibo pandawo jong asaye khabe ki jong makawo even jong tini chaya noya ki apik ko jong to jong tinio hospital thane no jong tinio college thane no jong tinio ration soro phele no mani rizono jong tinio romo makaso kaha mage stande kaha mage khnayala de even jotoro public tongai roko naung chini no aga jong support khele ko ani kunayo josio PWD ni executive engineer somita jo jono commitment dio 7 months ago 7 months is to jono commitment dio even chini EM ko tomaro chini EM doni rong to aro jono commitment dio jono chini sanction copy jono kruo abon tuya tha 39 resolution 39 continuous resolution tinio ko puno samoya to 10 times jong 10 bar tinio tinio jong aro jota soke jong jota meeting kya puno solution hoya mani ri solution hoya jong tinio pasta bisi
jong no gorkar kroi. Abo gorkar kroi sike dinio nan clearly jong no written marinai je. Mak abo jong dinio khare ke cost no dupano jong commitment rio after 1 month after 6 months after 1 year after 2 years jong dinio long time jong no waiting ya ini kroye jong solution ya ko are ko jong dinio waiting ke to ko till chini success ni porjoto tunai siye tunai not only 1 day 2 days 3 days not 4 days 1 week 1 month 1 year jong ro ready to je jong good logis ke ye right jong Indian citizenship jong right to ye jong innocent ya now jong innocent here jong no chia rong ya here no asu ke jong talari jong ka cost no jong tini pura try hogra jong joto cost no chini pay chini dukho cost no no sia ne no nai officer ro joto suno asu ye to now joto su tini ba pando demand khatai na mo joto su sign ne no mo not only 1 month 2 month 3 month 1 week ya 1 month ya bot dinio bangma botso 10 years eba punya sa abot tini solution maya dir jong solution maya to to abot jong nai singe to nai jong joto ready jong nai singe to nai ne